Damai Tuhan menemani kamu kerana. Berita si meriah ikutkan Lukas. Piga-piga wari kencara malaikat Gabriel laus Maria kusada kuta i Judea i daerah si erdeleng-deleng ije laus ia ku rumah Sakaria. Jana sanga ia bengket ku rumah i kata kena man Elisabeth mejuah-juah. Asumi bugi Elisabeth sora Maria interkemuit anak silit ibas bertinda. Elisabeth dem alu kesah si badia.
maka alus ora megan nina. Kerina diberu kame simbelina datan pasu-pasu. Ipasu-pasu gelah anak si ipu pusdu. Isekin aku makanan de Tuhan rendahi aku. Sebab kencaku begi sorandu minter kemuit anak silit ibas bertinku alu meria ukur. Malam tuhu-tuhu atendu sebab tekam maka kaisi iberitakan Tuhan man bandu tuhu-tuhu jadi. Nina Maria tendingku muji Tuhan. Meria ukurku perbahan di bata penebusku. Sebab enggo ingetna aku kawana si meteruk. Genduari nari kerina kalak ngatakan maka aku datang Tuhan. Sebab di bata si mada kuasa cidahkan perbahanenna man bangku. Badia menggelarna. Icidah kena perkuah Athena man kalak si erkemalangan man bana. Icidah kena kuasana alu perbahanan tanna. Jana yang batina gelah olah sura-sura kalak si megancang ukurna. Ipeterukna raja-raja si erkuasa. Jana ipeganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe ibu surina alu kerina si meguli. Jana kalak bayak isuruhna laos ngambe-ngambe. Ingat na padan si enggoy bahanna ras nini-nininta. Jana reh ia nampati kalak Israel kawanna. La ia lupan cidahkan perkuah Athena man Abraham. Bagepe man kerina kesusurenna seh rasalah. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan di rumah Elizabeth. Maka mulih ia kurumana. Bagaimana berita si Maria ibas Tuhan nari. Bapak nande turang rasenina. Kuakap pernah kita kerina ngida sada tayangan entah pe acara perlombaan sada televisi. Entah sada ajang rende bagi Indonesian Idol. Entah pe pencarian bakat bagi Miss entah pe Putri Indonesia. La perbahan ngelewati proses sedekah saja, tetapi karena meserakel si tuhu-tuhu. Lit masa seleksi, lit masa karantina, lit masa pertandingan. Ading lewati kerina masa-masa enda, maka ku pertandingan final. Ibas pertandingan final, 2 kalak saja si bertanding, jana ise si juarana. Maka ibas kencai umumkan ise juarana, iberikanlah piala entah pe mahkota. Mahkota entah pe piala. Enda melambang kesuksesan kencadung ngenanami kini seram. Bapak nande senina rastura. Ibas geluhna Santa Maria nggodatken mahkota. Mahkota sinyalokan Maria, labu mahkota kegeluhan idoni saja, tapi mahkota kegeluhan di surga. Endama sini sepeseh ogen wari sisendah. Ibas wari raya, Maria si badia si sokelaman, diangkat ke surga. Kencaidahi malaikat ndai Maria, sopelengah serumah ras Joseph, ipesehna berita maka Maria datken pasu-pasu ibas di batanari. Mahuli kula Maria janah mupus sada anak dilaki gelarna Yesus. Ena merencana di bata. Sila mungkin ibas pikiran manusia, tapi mungkin kau ibas rencana di bata. Ena pengalaman rohani Maria kencadatkan pasu-pasu arah di bata. Maka dung kencasie reh Marian dahi Elizabeth seninana. Guna nurikan karena Rusia di bata ibas geluhna. Jana sanga bengket ia ke rumah Zakaria. Sengget kel Elizabeth ngidah Maria nina. Isa ngedia aku makanan de Tuhanku reh ndahi aku. Enda ungkapan pusu Elizabeth simbagesna kempak Maria. Labo ia saja si Maria ukur karena kerehan Maria ikut kape Johannes ibas bertinna minter kemuit ikut Maria ukur.
Perjumpaan Maria ras Elisabeth, eme perjumpaan si meriah ukur janah dem kesah si badia. Perjumpaan kini teka. Senina ras turang. Ibas wari raya Maria si badia si sokeliamen, iangkat ku surga, endame sada dogma ibas gerejanta. Ibas kini teken gerejanta te kita karena kini badian Maria ian datkan pasu-pasu arah di bata. Arah bertin Maria reh di bata kudoni enda ibas diri Yesus Kristus. Maria ema sekala diberu si pahaga kegeluhan ibas bertina. Amin nagia tuhum berat jana mesera. Yang git jana tetap megegeh ibas kini seran geluhna. Ia tetap setia ngarak-ngarak Yesus ibas kai-kai pe si terjadi ibas perdalanan geluhna. Maria harus nubuhkan Yesus ikarang asuh-asuhen. Maria ras Joseph harus serdali ni padang gurun ku Mesir guna nelamatkan danak-danak Yesus ibas kemarahan Herodes nari. Kini badian Maria terida asadung Yesus mate ikayu persilang. Ia tetap nemani Yesus ngelewati kerina kini serana. Dungna, ia datkan ketuahan simbelin ibas di batanari bagi kalak si badia si ikut ibas sangkep geluh di bata. Senina ras turang. Enda mesada usihen si cidahken nande Maria man banta kerina. Ia mesekalak nande sinjaga kegeluhan anakna. Ema Yesus Kristus, amin nagia harus ngenanami melala kesusahan. Karena siema gereja mereken penghamatan man Maria alusada dogma. Ema Maria iangkat ku surga. Ema mahkota sini bereken gereja man Maria. Maria jadi sada nande si tetap ngerembakkan bana ras kerina sura-surana guna rencana di bata. Ia meskala nande singgit dahi seninana guna nuriken rencana di bata ibas geluhna. Papa nande turang ras senina. Maka mari dage sipindo man di bata gelah kita kerina jadi anak-anak di bata ras anak-anak nandenta Maria singgit menjaga kegeluhan. Mari ortoto man di bata gelah iberekena man banta kebentaran, kebijaksanaan, ukur meteruk, terlebih man kerina pernanden, eme perukuran sing kelengi janang hamati kegeluhan bagi nandenta Maria. Amin.